Ka Supercare Hospital Shillong haringkat ki doktor specialist haka arpun ritri ulber arja arpusan kala penlong ya ka free medical check-up camp hapo Mairang pendeng Yong East and West Khasi Hills District. Kajing penlong ya kini program kalong kom shibenta ban no senyang syaki nong shong snong jong kathan East and West kam tam ya ki basa haki than nong kondong ban ai jing sumar ka ba khlam jing siu. Dr. Riwel Pamay Nongrum, surgical consultant ka Hospital Supercare ulay thu. Bagani medical health check-up cam ka long hadien ka jinggarpat jong kipat ba na Mairang ki balet sya sumar ha Hospital Supercare. Ula angru baka thong jong ki ka long ban ai jing sumar ki nong pang ki basa ha ki than ba jangai kham tam ki badai na ki long yeng ki baduna ka yo ka kon ula kadoru baka ne ka program ka long shipenta ka jingkwa ban Ïarap ban ai jing Hikai sapang ka Koit ka Khiah ban penyar ya ka rukom sumar ha ka jella. Hakadika segi nolor Dr. R. Nongrum Laidan Langru daw Dr. M. Raleng Fellow Surgical Oncology, Dr. Anamika Andrea Mal, Consultant Neonatologist, Dr. W. Sungo, MD Respiratory Medicine, but kiway ki Doctor Specialist. Hakanika kam, lasaki yak jingwan to, daki spangot ki pajba, ki belasya sumar haki Doctor. Kanya Supercare, ilakwa haban play kanika extension jeng Supercare, sini saya Mairang kan, mengitip bagi pun haki patient sama Mairang. Magi one Supercare and kicincara yiki pun siya Supercare kasi ka traffic pagkacinay ito tangi kwaban isuk yiki so ni kwaban rino nang niken ban jan yiki ban one sini sa Mairang kan and kakamsuk yiki pun ki patient sa Palawan ki amani akman bagi la patient ni ki doktor sa Palawan sini ban kamban question siya Supercare kasi ka acinay te so kita ri kwaban siya Ïarap yiki kan yiki patients jangi sini. Mentade jenjar pun mah dihap sang suki because pun sinak hospital mereka kembali mah mereka balik and kasim pun sinam pun plan so ni kuaban sang syar mereka kalau pun tahi sang syar mereka klinik ka nursing home inilah dan suki ni sampai ke hadian orang kumno kan tak play kalat dan misalnya kita pan mentaban te kam jenjar ngin stang syah ni Mairang dan hadir ngin sampai hi dan ila ila snahi ki plans kon ko shwe ki districts dan dakala tingin pa ito ni focus ki patients wa kham tam kham sa kham jangai em ni tang Mairang ba ki tu ba sa shaฉันน้องสเตนที่ช่วยจะกล่าวว่าท่านบ่าวหลายจังไงให้ที่โฟกัสที่ตัวที่ว่าบรรทุกบรอ because ฟิตแบบมันปล่อยชาดูน่าดูนังเนยน่าดูนังสเตนชาSupercareเขียบเชียวเชียจาร์สันสปาเชียจาร์ไลสปานั่นนี่ปล่อยให้เนี่ยที่คำสุกอีกที่บรรทุกเลยเนี่ยดันคำในที่บันเชียวไปกันเนี่ยso kita kan so kena mereka beringi ai free pun kita wai buat investigations kita because ipa penyirat ki betul kan nila ba ipa ban outreach ki kan respond ke best part respond pun balawan tang lai sa benta kan nongor sispangot patients lawan teh so respond ke best part ki pun ba comment mentas ni ting split tang mentas ni dan ni sepit hadin long kumno dangila dengan ton pore tingin sale apa yang kena camp kan mentak because medical camp they usually I free ban but the one hospital tingnya kedai juga hospital rate ni abla but once dangila play han ni dan ka rate ro ka kham tu na kenya kiro ke message ki dari ba ni kwaban Ïarap iki mah ni kwaban educate iki sipang ka healthcare ni kwaban expand healthcare jang ka Shillong Mail and we want to improve the quality of the healthcare of the state overall kan Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka Koit ka Khiah. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety
Meghalaya.